Empakeze zo mu rundo rwa katane ziri kutebekanasibwa club ya volleyball y'abarara zitebekanasibwe kuba harwa mu kaga 2011 hamwe na Sande 2012 kwezi ku 10 ahishemero rya St Kizito Preparatory Seminary mu Mbarara. Okurigiraho abatebekanisa empakeze ndijija kwetabwa mu timu za club amatendekero hamwe n'amashomero. Abarara Volleyball Club nk'uko turenetwaza umwaka w'2025 tutebekanise Independence Tournament ya edition ya katano ningashi mu ndwa katano at St Kizito Preparatory Seminary ayitkuba ntuzaguza kandi twesimwa bumuzano bwa volleyball ahabwa ukutegeka kwihanga ry'ituri ya Uganda. Reverend Father Paul Kurugabya mu gishomo habatebekanisa nagira ngo ha murundo gw'empakeze nzijagaruka mu namane ahabwo kuba bine bigenderwa kandi byatandikire kurebeka. Ebigenderwa bitu bya tournament icyo kubanza no kutungura umuzano wa volleyball mu Western region mu Uganda yona na heri ya Uganda abo kuba tournament ya attracting n'ingashi yari siremu abazani ba volleyball ku gaheri ya Site ya Mbarara aheri ya Western region okaharengo rwihanga na ngwino n'umwaka kugira mu kimya bene rugaheri yihanga. Father Byamugisha yayongera yashobora ko empakeze zaratwazibwe ahabwa tournament abwa edition ndenda kutamani aha categories ibiri muzo za clubs hamwe na institutions kandi institutions tukurebera mnonga aharengo rwa post primary nahabwo ico ntwantu registeringa za teams either in club ninga ishomero nahabwo ico categories ibiri abarasinge nibija kwebwe biconkebera mu sente ebikopo hamwe n'emedali abwa TV West and Aloysius Byamukama.